megalayapost.news. Taka Jingkerman Karanti Football Club rengkat ke kenhun ki hebret mentaka step kilami nanong ba Shillong menisi benta syaka international Iber Cup arjar pendrew kabanlong haka Estoril Lisbon hari Portugal kane gelumpung Iber Cup arjar pendrew kan sedang nadu ka arkna tarik ujelew hadu ka santarik unaitung haka bagi kenhun under 14 nakiri beper-per ka pertai kinwan ban aireng bat ban simbenta haka ne gelumpung yilakai football ki hebret Shua bakane kenhun kan mi nak jela la pelong ya kacing ya kenduk lang hanong ba Shillong haka bala don rengkat menteri katanat sports and youth affair uba wailat miki shela ubala ay ya kacing ku kerdo rengkat ru kacing kershan nak sorkar jela halor kacing lu jingsep jong kini ki hebret ki bala lej ban simenta haka te ka international Iber Cup arjar pendrew haka ne kacing ya kenduk lang la don rengkat lang do ba el hak MLA ka pentor haka ba muuru ula ay kacing ku kerdo ya kane kenhun bakan la banyila kai ba badru kacing yo lat kini ki hebret ban lej simenta syaka ka Iber Cup kalong shisha ka jing sorong mat khamtam ka burom ya ka jela bat kari lada kane ka kenhun kanla banwan ra ya ka nam jom nakaliang menteri ka transport sports and youth affair uba wailat miki ula kunturu ya kane ka kenhun bakane la kai bha ha kane ka Iber Cup bat khumilin tiru bakane ka kenhun kanwan ra nam job bat burom ya ka jela bat kari India hi borok kawai nakaliang CEO Karanti Football Club uba Everest Marsing lai khoblai kerpang nadu menteri rangba ka jela u kontrat ke sangma batru ya uba wailat miki shela ku menteri katanat sports namar delang baga jingkershan ka sorkar Karanti Football Club kalayo ya katlat benet jalam ya kini ki hebret syakate ka Iber Cup banlong hari Portugal si jonga jonghi bagi hakmat demi belum kun samla di banlong ro kalawe jong hari bekerja baik kene ka Iber Cup arjara benre pada tangkal lat kalenti ka bangil pitch yang kini kun isi demi bagi ai ka opportunity dan kalat kalenti bagi bet hantar hapo Estoril po Portugal Lisbon dan Lisbon lada san hadu sanpa ligi club di bawah 6 tam jog pertegio ban yeleka PE way di player youth player World Cup jong ka Portugal jadi hijna di bawah yeleka hapo dan ka Iber Cup di bawah sakit hakari Portugal Telese nak kene ka Huduni, lada ka PSG, lada ka Manchester United, lada ka Chelsea, Manchester City, bagi klub per jong ka pertai. Kini yo iya ikut isi jong aba jong pi. Wei de arme lai yula manti mo. Lada kim sajit. Kan long. Ka jingkerku ya kai ka san jong pi kong Kapaan yang kari jumi, pada kesorkar, pada jelam kalian jumi, pada kebasau, pada nak bentak kelawai, jom karen tiru, pada bentak kelawai, jom kini hiki player. Ni Triston, ni Yak, ni Yaki, ni Kesar, ni Mek, ni Yak. Nadu mentak, kekelimat pada sehadu ngin poyu, nyiptip, ni long very critical mentak. Nidang berkat kuno begini boy, nampak pengilong very excited, nilong disappointed, ang juga por, but nilong frustrated, ang juga por, nilong exhausted, Henry, jadi sofi lang jong sorkan Megalia, jadi don lang jong kontrak, kongkal sama, ay hati berkau marwa, wala kau nak don sakti. Henry Lopa yang representatif walau kambang kupa juga sport aku lagi sar wala bigi sila ay sakti sila kumbang ikan kumbang matali kumbangi ni kerpat ruah madungi bat ni shimro anek anak kelenti bama iru ilong wena I maujang iban bridge ini menta nang na silong hadu apo Estoril apo Lisbon dan Lisbon Portugal hadu penginuan highway kumbau chip ni sar lakular badi seru lakular macam pilih milik pa badalang terus ni by to the maximum I will try my best banirak na tadi ini sir ini pun silong bolong mengamuki ni wan pun grassroots ini bisa berduk dan benar-benar idon na Giant Hills na east na west na Riboy na West Khasi Hills, East and West Khasi Hills, but na po East Khasi Hills. Kita kiba wan na kilong sel, kiba rit, kiba riya,
kumba pipi dalam kumum desa isuburam bangi iya ke cikaren jubi isumulung mensimro bat pipi dalam kumne badai blai betul jadi upin tilam nak bentak lawai jadi kita boleh pibat anta mahal mereka departemen bangi ru bang ke dalam megalia ni dari baju menek sokar MBA kepala keloy bani Arab ini bar keloy ru ban kentiu ya kikam sports lagi kami leka ke jelas ni ai hatta dengan budaya ini fusion World Cup juri di baru ini di Messi juri di Cristiano Ronaldo juri di baru dalam juri dan bertanda dengan yang di ini kena mendapat dalam program itu bercipriu begitu kita berciprai bila berpoin sekarang kami berpilih kami terus sebenarnya terukam berpapat kemuan rakyat sok jom jom doi jangan buat jom government dijui jom media government dijui jangan buat sports minister dijui jangan buat worship minister dijui pada pengikut government ini yang sangat kerja itu dan kita berlaku dan berpoin di jalan itu dijui jalan pun dijui pada yang dijui dijui baru para besar ini berkecah dalam diri berlong self awareness pada awareness saya lalu jom dijui berkuno berkecil yang ada sab keboleh la ID baru bagaimana yang dilakukan di baik para jombi kita di para jombi perlu jombi berkati masih wajar lang hadir tiba I will save your fee bagaimana itu benar yang diimpu yang di para jombi dalam perhentian dalam long rewan fee dalam berkecil itu yang mereka yang di sini akan maaf jom berpercaya baladon di mana untuk nampak mereka jombi lima jombi kun persagi jombi begini jombi Beri jamu bagi laut dan budir yang dilengkap menjombi dan itu mendapat pau bentang yang budir yang dilengkap menjombi dan menjadikan menjombi hidup saat yang berkelak dan poin centong bagi itu menjombi berkelong menjom. Importance to you. And when you know what kind of sacrifice they have done in their life. Kata ke what great ba Cristiano Ronaldo nado kangret putri adalah nanta ukiu ilong football star untuk mengkaji. Kena kata kau nampak bani tentu lebih kampang ini ki favorite mengkaji. Tidak ban kenkor ya kerja opportunity. This might be a life-changing opportunity for you. But minta hoy disel tu yang kesorkan untuk cukup kembali ke besok minta kembali everything akan go. Even minta nam artakin balai pa inongya lam jom ganti football club inot pansinya kini minta ni keren ya kata Gen Z tangan itu nilai keselah nilai ke Gen Z ke Gen Alpha. Kemarin nong-song nombor keselah ini 51% lagi nong-song below the age of 20 years. Apa artosnya? Ini don very young population. Ini don come the right investment. Ini young population. But nilai kejelang ini kejelang ini hukum. Nakakadaw ini kind of investment ini kampang particularly. Lalu ke grassroots football, grassroots achievements, grassroots football mission. Kita almost 60 center kita all over the state. Country. What led even history? Kenal berkilat aduk antai, mulai berbesuk yang lagi tahapan convince everyone aduk di community pa aduk di government kita don't forget the struggle tran bapin long ketrestom but ni expect she said the sea in your e panapem dong ki ban rakyat kanam jong berhenti football club pat tunjuk jong kejalan kali pakirin yang berkulit Meghalaya Post.news